witwa Janet kankubwire Imana nkorera irambwiye ngo wuzuye umubabaro wuzuye agahinda umunsi washakanaga n'umugabo wawe ndabona umurozi wahagurutse aravuga ngo ndarahiye ndivumye uyu Janet ntashobora kuzambyarana nkiriho. Janet ufite umwana wirira umaze imyaka ingahe? 5. Imana igiye kuguhereza gukikira nk'abandi humura. Haleluya! 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 La masi edale alofani. Mana irambwiye ngo ije mu rugo rwawe. Uzi impamvu uhora muri starago z'ubuzima wabona akazi ntukamaraho kabiri ugakubitwa n'ubukene inzara ikakurya ukabura n'amafaranga. Iyo mpamvu urayizi? Oya. Mbonye umugozi munini wari ukuziritse kandi uwo mugozi nabonaga uziritse ahantu wari uzirikiye nahabonaga umukecuru wari urimo urahekenya amenyo aravuga ngo ntuzamwubakana wowe uzarinda usaza utubatse urugo. Ngiye kubona mbona marayika agiye guca wa mugozi. Imana irambwira ngo igukuye mu busiri bateri igiye kuguha urugo. Haleluya! Haleluya! Ndeba hano kubaza usanzwe utereta? Usanzwe utereta? Oya. Kuki udatereta kandi ufite imyaka ingahe? Mbwira nta soni biteye. Ufite imyaka 38. Kandi ntashobora kugira gute? Nizi imbaraga zigiye gucika bari barakuziritseho nshuti yanjye. Amen, amen. Jataya masata remakata ya mose musegere musegere hamagara imbaraga z'Imana ramata ya basata musegere Imana imubohore reka Imana ikubohore reka Imana igukiza agasuzuguro k'abadayimoni Imana igukiza umubabaro Imana igukiza agahinda Imana igukiza ishyaka. Akira kumvigwa n'Imana. Akira kumvigwa n'Imana. Orebo shete ya boss. Imana irimo irakumva. Mubwira amaganya yawe. Mubwira agahinda kawe. Mubwire bya bindi bituma udasinzira. Mubwire bya bindi biguhekenya. Ibyo biguhekenya amaguru. Ibyo biguhekenya mu nda. Ibyo biguhekenya mu gifu. Ibyo bituma udatwita. Izo mbaraga zose. Izina rya Yesu. Oh. Remate bosi de foria. Ndabona agahinda kawe gashira. Ndabona amarira yawe arangira. Ndabona intimba aranazirangira. Ndabona amadeni Imana yahagurukira. Ndabona ubukene Imana ibuzamo. Zamura ibiganza byawe. Kwatuyeho imbaraga z'Imana. Kwatuyeho ubutsinzi bw'Imana. Kwatuyeho buri kintu cyose ukeneye. Imana yibuke gusenga kwawe. Imana yibuke gutaka kwawe. Imana yibuka amarira yawe. Imana ikumara intimba. Imana igumara ishavu. Imana igukureho intambara zose. Amen. Mana ushimwe. Rayamasata ya bosheremos. Amen. Mana bahumugisha. Vuga ngo nzabukomera. Zamura ikiganza. Uzakomere. Uzatsinde. Ubukene buzakuva imbere. Icyo uzerekaho amaboko yose kizakubera cyiza. Insinzi y'Imana kuva uyu mugoroba iboneke. Ubutwari bw'Imana buboneke ku biganza byawe. Ibiganza byawe byatuyemo amafaranga. Oh remast. Komera Imana amashyi.
mbwirira uwo muntu muri kwe ngo uwahekwagwa agiye kwigenza. Imana igiye kugukura mu mugongo w'abantu. Imana igiye kugukura mu mugongo w'abantu. Imana igiye kuguha icyerekezo cyawe. Ubuzima warubayemo Imana igiye kubugusohora. Umva kuntu Morodekayi yavuze. Mureke kuririmba mvuga ibintu bikomeye. Morodekayi yavuze wiki. Yaragiye abwira Esiteri. Aramubwira ngo yewe Esiteri we genda tuvuganire ku mwami. Ngo kandi naho wakwicecekera. Yewe Esiteri we nta kizabuza abayuda gutabaga. Ntabaruza ntabaru ntabaye ntuzansubize mu mubabaro wanjye. Kira bice kindi basha ntuzansubize mu mubabaro. Ntabaruza ntabaru ntabaye ntuzansubize mu mubabaro wanjye. Ntabaruza ntabaru ntabaye ntuzansubize mu mubabaro. Uzabungiriye neza. Ayiwe nguzabungiriye neza. Ayiwe nguzabungiriye neza. Ayiwe nguzabungiriye neza. Iyo Mana nguzabungiriye neza. Ntabaruza ntabaru ntabaye Mana we ntuzansubize mu mubabaro wanjye. Ntuzansubize mu mubabaro. Ayiwe nguzabungiriye neza. Iyo Mana nguzabungiriye neza. Mana we nguzabungiriye neza. Aracyahari Yesu aracyariho. Aracyariho Yesu aracyariho. Urupfu ntirwamuhiranye aracyariho. Bikanza bikaba amahoro. Aracyariho. Aracyariho Yesu aracyariho. Yesu aracyariho Yesu aracyariho. Urupfu ntirwamuhiranye aracyariho. Bikaba amahoro aracyariho. Ayiwe yari yarabitubwiye. Iyo Mana yari yarabitubwiye. Iyo Mana yari yarabitubwiye. Iyo Mana yari yarabitubwiye. Iyo Mana yari yarabitubwiye. Ayiwe yari yarabitubwiye. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usengurire kwizera. Oya ntabwo azaheraza amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usengurire kwizera. Oya ntabwo ayiwe yari yarabitubwiye. Iyo Mana yari yarabitubwiye. Iyo Mana yari yarabikubwiye. Bivuge ngo yari yarabitubwiye. Ayiwe yari yarabitubwiye. Iyo Mana yari yarabikubwiye. Iyo Mana yari yarabitubwiye. Ayiwe yari yarabitubwiye. Mana kira gutamba kwacu. Uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge. Emmanuel Imana ikumwe na ari hehewe. Uwo mwami ari hehewe. Tubivuga ari hehewe. Uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge. Emmanuel Imana ikumwe na ari hehewe. Uwo mwami ari hehewe. Tubivuga ari hehewe. Singiza umwami ni
mwiza isi itararemwa yariho shimwe uwakunze ntamuzi shimwe ndirimba ni Yesu abera hose icyarimwe z'umuhemu kandi nabesha arakubeye bitagaje